Conference or Bishop w'amakanisa gabikiriza Bishop Patrick Kwefuga kandi urukwebe imbere kanisa ya Sheriff Gospel Church ashabira bakuru b'amakanisa okureka kugumana batandike kanisa ho bari kubara kutunga mu butungi batarahakora hanga abantu ende basuye itakisha bizaba birikize zoka ohanga hamwe n'abantu kanisa bakora investment kanisa Ogwagumiza muyahabura abantu okubashemeye kutwaza umunsi atari mu buriyariya mu mitima yabo aha mukoro guhabiriho kukizibwa no kugaruka busyaho bw'abantu barukushabirwa no kwetisa mu misho garahanga Ebyo bikiriyaho Bishop Patrick Kwefuga simerwe ahabwe imirimo ya rukora rahanga no kwihayo butarha onka Bishop mukunda munonga mukunda Bishop Kwefuga abo kubaburira ashomesa ayegesa ahana arimo ibintu bindi kandi ningira muri mabagumraha numango y'ibintu nagamba namaze abantu abamwe bajundwe okumutawuni ya Shere nambwe nondijo Izraha bamujwire emyenda w'umusinzi ekanisa yamutera ndimyenda yamuhereza ibijwaro yajunwa abandi nabo bajundwe abandi bari abarokore bagarikira mu mbabazi bagarukamwa amani kandi bayongera ukurokoka. Retired Major General Stephen Kashaka nawe birori hamukorogo hashabira abasirikare kwejumbiro mu makanisa ho kombeka imico mirungi obusinge no koraje mirimo yabo borahanga ari umuhwezi wabo kandi abasirikare bashimiye kutwara nk'ikintu cy'amana munonga habo kuba nibo bakwatirire ebyo kurwanisa ebyo kureta obusinge so byakozesebwa kubi nubona baba bakora umushango munonga n'iki cyatiretiye no kurwana na government zabishirindi abo abasirikare bazo bakabara babi embyo kureta obusinge bw'abantu bakana barita kubanyangaraza no kubitana. Conference yegerekire cyane ho kwemenyeto muri Kiruhura district tekashomesiwe no kwetegereze kanisa Gasha kwa Canary Mensa aho wa Sky TV Agensho.